Kublai P Baro nakadon Bosco Media Network, Yuan Rasha P ki kubor niam ke jela jaka tayo balai ju ubenai nai wing arhajar arpulai. Kimar bakongsan hakani ka tayo bala dep kilong. Wanra burom u Father James Anderson's Emily berkasong pisa shipolak tengka haka BMF Award. Shimbenta de ki hajar mur ki paj runget haka procession Eucharist hasau semper parish. Wer kesenjuk kente Catholic Zone 7 Syakador bar pelun Hamaubri Parish. Pli berkap ribon ubat chal se umot saken mau ha parish sau semper. To mentai ne pai shaki kubor ki bakambania. Kanongston Social Service Society NSSS kaway nakiseng 3 months ngobha Kanongston kalayo ikakusnam 26th Mahavir Award arhajar arpulai bala ai deka Bhagwan Mahavir Foundation Chennai. Kanika khusnam ka kentup ka song pisa ka basipolak tengka rengkat ka sernot bad ki momento. Ka NSSS kala syajir banyo ya kanika khusnam halor ki jingtrei jongka ki bayadei ban kentiu hakikam syakri padba jongka community and social service. Na pedeng bun spa teli ki NGO kari India lajid ya ka NSSS kawai naki. Ya kanika khusnam la pediang do Reverend Father James Anderson's Emily, Director Barim joka NSSS, badu President Bathamai joka NSSS, haka arpulai tarik unai wing ha Chennai, nakti jong RN Ravi, lad joka Tamil Nadu Haraj Bhavan Chennai. Kinong penya joka Bhagwan Mahavir Foundation, kiladon lang haka nika jingya lang ay khusnam haka nika sngi. Nalor u Reverend Padar James Anderson's Emily ladon rengkat langru u Reverend Padar Roland Lengdo Presiden Barim jangka NSSS u Reverend Padar di Tender Lengkoi Director Bathamai jangka NSSS bad u Reverend Padar Severin Lengdo Treasurer NSSS. Thank you, sir. Kita ngidan hande apo Chennai, akan ka Raj Bhavan, ane ka Yin jong Governor jong ka Tamil Nadu, ngiwan hande ban wan sim ya kane ka award, kaba kane ka Bhagwan Mahavir Foundation, I award ka Kanongston Social Service Society, ane NSSS kabagi ong bermo. Di awal sebab ai sekolah kita Kristen ai kini momentum ini sertifikat kalau digum ke organisation yang menustui mana saja pak dari kelak bau dan dari India beberapa way tidak berkomen di ai mulai ya di nongtre jangka nongtre society kita tahu dari Father James director lagi ayo yang awal di tender dari Director Pemerintah di bagi staff yang Nongsten Society di Balai Atletik Gambar Haj. Ini dapat achievement buat mereka yang ayo ini award di Nongsten Social Service Society kelapa haka di India berapa Gubernur jangka Tamil Nadu Tuan Manai ini award mentara resmi di ngai play bagi kilbok dengan Nongsten Social Service Society makanan lah menteri sistem fisio akan penurai ya social work ada district ban ada jelah berapa bagi demensi kambang makanan lah menteri sistem fisio dan wanita itu organisasi jengi ban bun ki menteri bagi berikin lah banyo anak yang organisasi organisasi ban Kandung adam da jing skill comment ba hakan kasgi Kanongston Social Service Society kalau yo kusnam ni ka award ka Bhagwan Mahavir Foundation ya ka award ka bahar pun deu jo ka Mahavir hakan kasgi apo Chennai Governor House Tamil Nadu idap ka jing skill comment ya itu baru la kerja ban boy sak ni ka thong ham tame GB members staff jo Kanongston Social Service Society keban treasure to mit pasi ban penyo yang ketika award na kepada organisation iyo ketika award jaga sini daga bisa ba shipulak tingkah kami mento bad ka citation berkani ketika brom na organisation jomi ya ketika award 8 benar baik ba akan khatam tadi benai Januari arhajar mulai baka jingti bro layo kamaswa hakata ketika arpro tadi Desember arhajar arpar
Dengan I play sebut ni pi barak kam tam ek ni ka Bhagwan Mahavir Foundation ban ki trustee joka ki bala ai ki buat la jiet yang ni ban ki wei kin NGOs ba dei Southly ki NGOs ki feel prepare ki ba yo ki ka buat ni tak ni ken play sebut Daki hajar ngut tu kipat Kristan Katolik syaka procession Eucharist hasau semper parish syaka khatkhandai tarik unai wing hajar pulai. La sedang daga mas bakut hakaba i Archbishop Victor Lingdo jongka Shillong Archdiocese ilalong ikong san haka riti le niam haka jingsen ran lang i Bishop Wilbert Marwen Bishop jongka Noston Diocese i Reverend Padar Leo Mary Lindem Parish Priest bat kibabun ki riuniam ki balayadon rengkat lang haka tega sngi. Haka jingdan lang ru MLA kano thamai constituency uba Charles Pengrop u local MLA kamo Senram constituency uba Osun bat kiwe ki bahalor kinokit kam jongka tega parish. Hadirin kemas bakut but sakajingat procession ya ka Eucharist bakut hakabar ki pau hajar ngut ki pai ringat Kristan Katolik kilawan ban sakhilang hakate kasngi balapan kut ya kate kasngi daga jing syat tenrai jugi balang shnong ba per baha papo ka South Semper Parish. Da
pilihan kepada pemenang. Ilong Pahasa dulu, Ilong Indonesia Semak dan Isu, Ilong Pahasa dulu bersama. Kemudian Ilong Tebur, ada buah dulu. Telepon. Kasunjuk kente Catholic Shillong Archdiocese Zone 7 lengba kinong yalam kilapan bena ba en penlong biang sasisi ne kador bar pelun jaka seng kente Catholic ya kane kador bar pelun bah nyau en penlong ha Maubri Parish kabalabu ban penlong ha ka ar bat lai tare guno pra ar hajar ar phulai haba ajing kren ban penbena berpentip syabaro ki paj riunget jang kabalang Catholic kila khot bat weria baro ki paj riunget jang kabalang Catholic khamtam kilong kemi ban wan yashim banta ha kane kador bar pelun kaban salong no shen Long Archdiocese Kabahinyau kan salong menta usnam haka ar bat lai terik Desember ar hajar ar kulai haka zone 7 jongi haka ne ka parish Maubri. The delegates na keleng-keleng ki parish kin sapoi haka sni sajan kata kadai ar terik Desember. Bat haka sni ublay ngin sedang dakamas bukuat haka por shipau beji. Hakaba Imos Reverend Archbishop Victor Lingdo in salong inong kanya barangba hakatay kamas bukoy. But hakapo si tengsi and sabot the cultural program but kiway pat the program. Te hakakerteng kasinjuk ikantay Catholic Shillong Archdiocese ka Zone 7 ringkat bat ka Maubri Parish ni khot bat ni wers ngobha ye phi baro sha kate ka dorbar pelun bat ba phin yawan ban shim banta ha kate ka dorbar ni wer kerpang ya baro kilong kami khamtam namar ba kani ka program kadai ka program ka bakerpang jong kilong kami tidak ka jingker khu jong blai ngin say shem lang ha kate ka sngi lai terik Desember ar hajar ar pulai ha ka parish Maubri tengi khot bat ngi wer biang ye pisa si senpat ba phin yawan ban pinsit pinsngai lam yang ngi kilong kini kublai sibun kublai sia jangu kublai unter khu kerdo ipi baro Haka khat khandai tarik unai wi uba Charles Pengrop MLA nong thamai ber usong konor ba menshwa ka yeng dor bar thawan ke jela ula play bat khabi uribon hakmat ki paj riunget ka balang Catholic ka St Stephen's Parish South Semper ya umat sakan mau hasenda ka yeng manejong ka ne ka parish hakani ka sngi la don lang Most Reverend Archbishop Victor Lingdo DD Shillong Archdiocese ber Most Reverend Wilbert Marwen Bishop ka Noston Diocese Yauni umat sakan mau la kerku badwai pirat the Most Reverend Wilbert Marwen Bishop ka Nongston. Reverend Padar Leo Mary Lindam Parish Priest ula penpau ya ka jingkeman hakani ka sngi da ka baong. Lengba uni umat ki paj ringet na ki artli ki parish mo senram bat sau semper kinya te song telimlon haka jinget bat ka jingit markeliang. Nang ta padeng ya ai kublai lang ya baro ki mystery ki blatrei sitom.
nang tang ay kublay lang ya baro ki nong le baha jong une umot ki balay shna bat sngi bat mit une umot imat tang apo lai tayo lar yeng kumdap si banairu te kila tracy tom te mentahi kumne banom penslam nga khot no ya iba Charles bayin ot no yo neu ribon bat badai kwa ban kren chicken tien Argentina ha kilang baro bat menta pat nya khot ya imos Reverend Wilbert Marwe bain pelong ke ching duai ban kerko kerdo ya une de ke jing sngu ha kane ke jing lumlang chongi baro kane ke parish ki reurang ba kilendo chongi kinong mikmat jong ka sarkar chongi ki reu paj ba ki para banget baro ngelum sodong mentahang ne man ai kangu kadem ya me na ke benta ke ching Tracy Tom jong i father parish pre chongi faralio ki father sunrop ki badon rikat ki para banget ki batrei bat kito kinong trei bantay yaune umot tekan rat biye ngis ngungu yame namar ba kani une umot ulong uta bansa cingkan mau na ka benta ka cingim ka chongi hakane ka pertai kamtam bangilabu ya kini stasyu ka chong Jesu bat chong kamaria ke ba penpau yangi ya ka cing don chong me hapring chongi parapor ngimla ban yu i yame kan rat handai ngu i ya kani gidur ke ba mangi kum ki briu ngi ngilabu hakane ke cakah tenamar katakan rat ngi kerpat yame tos ngau snai to kerku kerdo yaune u mot bat ba abang penbit penbiang bat pikan mau yang ni melong ke lenti ke sisa ba ke jiem inya lenti berbor ban koi shemi ai ba mendam ring masuk her ya kena ke parish ya ke pachomi ya ke lingdo ekonomiam batre hangi ko kenra ni pa nami kena ke por menkar khu ya kena ke si ke bakamen dau kres u try jongi amen Mencawas Bishop Usenrek kerko kerdo ya ke git ya ke surat ke bacamai badlau ne umat sanam hane kene ke surat jongi bakane dijaka balau kuwe maaf ke belas ne wani bawajalang wani sekecing kansioi redoan ke belas ne amen publai ko Maria Kucingai yang berang lakana ke kuih tan ke lengkense lakar kuih sok jomlau Jisu ko Maria ko ni jomlai juan tan sinong ko mencah berpo kucingai abjungi amen Tuhan wai, Tuhan buat berkuah 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 berkuah. Kemudian dia kena cintuai berkuah berkuah. Saya cikgu cumi halor kena keparis halor cumi way. Dan Chris utrai cumi. Bagi cikgu cumi berkuah berkuah. Kon sini berkuah berkuah doi di baro. amen Bagi haji bagi keparis. Buat hang neru ni ai ke jing thapti yo lokal Emily chungi bal pendap ke ni ke surat haulab ba lapsan men Vicar General Keselong Archdiocese Father Richard Majau haka arpuway tarik unai wing ula plat pat ba ek jingrai Christmas bala ai kerteng sngosen ei bala ruai de kasamla Vinisha ki warshong kun jung ikong Bridget warshong balba Silvanus Carsentiu haka jingalang kabala long haka hall joga nong mensong parish
Hakane kajing pelat pat ba eka music video dalang ru bon ki reuniam kentup nadu i Father Pascal Lingdo ibadai i parish priest jaganong mensong parish Father Pius Turujil CMF Provincial Province jangka North East India Father Julius Kurba Father Joy Pulakal parish priest mau pat parish bat bon ki wei kentup ki he sorkar ki noya lambalang bat ki pat ba Nakaliang Vicar General haba ajing kran ula ajing ero ya samla Vinisha kabala la shisha ban kiu hakate ka kerdan kamtam ya ka yeng kasam kabala kershan borba met ban mensim ula airu ki kentien kentu ken pham pakanang la ban ruai khampa na kabenta kaburam jong utrai shu ula ongru bakalong kabas ngau tenat ban pediang ya ka Christmas lengba kinong ruai sin kabalong ka jing im kum ki banget bat ki khon kristan You can hear music video jong i Venetia worship. Ketika bahas skokmen hadu kata-kata kejirwai kebaik tenan nang tak kejirwai kebasku tenan berkebau infrastruktur mentrai kini kelapran asli bahaya kini kejirwai kenang bagani ke Christmas kebetulan entah kerja mentau senam kena dengui ban kamen sia namar bunsin hijau berbuat Christmas kibeli berkai berbuat naga bentai ladeh ada bentian kejuti bertemai ada bentian kejangan bertemai kita kini kerja berkat juga Christmas Henry nasu menunggu ki Kristan pan kini ke Christmas ketika Christmas keba gini ben suatu kita pun kiwi berio kita biar dia kelar biar dan biar kiwi lesi kita khabar tiap ketika jamian nak buat ban congratulate dia i Venetia nikok nanti ya ka yang kesami berakuwe kita support Venetia di ben sukumen beri pun kupipi ya ketika sak kupong kejingstan keba lokal pambah nanti di ben sumur nomor badan pun kiwi berani kiwi sak kipong Kibyo pergi ni kumani kesebuan kepada kibyo pi muka naga family pi nagoi kupor segoi kupor biyo ini kesebuan kini kebekerau bahadu tak boleh wah yang betaj pi naga terkedau kalau boleh wah yang kini kesak perkam bahaya kita naga terkedau kalau keberkam hanam tajmi kalau boleh kup iki sak pun kejim jemi yang dia berkusrai ia ke end result and the process is very important dikontak minang laman kiu sepang berbol hakajiniam jadi tengah net skam pakani kasar apa ko play pun kuipi pinang la shuban ra ko bi jurai berbol ye ki jurai niam apa ihe mani ban I know you play nak tadi ke ban ki jurai ki jurai ki basot na nasu ban kini ki jurai ke samara ia ka message ke batamai nak kita ke Christmas juni jom nus nam arja arbulan boleh sibon kita berada tak dapat berapa sekali dan tak nasyong sus ni kemudian malah berkat berbuat kanila si berapa sekali dan tak bah hai ni bentar terdekat lagi yang kesam
Kibala ia berkreasi kini jiwai ke bahas utana bahadu kata-kata bagi seberkat pada Christmas nung taji kamlei na kamantai didi mereka di nung tagi wei penungkam ia ke jinap juni kibri dan saudong juni tekata kini kuwe kamenta kapakongsan na hadu kata-kata nanta sekuwika mat bersih kapakongka awal mat jabi hakan di kupon inang sudah ia ketika Eucharistic procession batu nuncio ubade the ambassador of Vatican udan bagi hakan di procession uang ini gitu, uang alas ukmen ikat mod kibrio. Pada kepercayaan jadi kibobon kini kisama, nama bagi temente kami kita usah bermancing percayaan. Kita kita bang kita stong, kita kam temen, kita nak orang tak kepercayaan. Tu iya kan, bukan bagi kena sama lagi bawan. Uang hakui kalian, bila kemen bagi iya kita bagi orang tak kepercayaan, hakui betul. You have a huge responsibility, huge responsibility. Nampak jadi kum kebalan, kini kita bagi sobat kemen. Ikamen yaka the growth of the church haka jumpa kita through yaka responsibility banting kiri lagi jumpa berang yang kamtam yaka yang population kini ketika big challenge nak kita jadi kamtam haka kita kelemahan bajur kejur drugs kejur sendiri kita lagi percaya kini is a big challenge for us as a church as a society it's a big challenge dan nak kita tahu kejing lah pun kaum hanya kisah kita tak kejing ramlem jangki bahagian kita sem kecil nak menyerap dan menjadi yui saudang kini kenyalaman tina kebetulan kita sama jadi ban find meaning ban lap yaka nong kudo yaka eki ke bawah hak kecil kecuali ke bawah kadang ngadi ban program yaki sab yipong eki krik boleh nak kita ke program kecil boleh benam tak kecil bahas jadi boleh kebetulan saudang kebong for that pious I also share the same more or less the same thing with you. When I was in assembly, I was right from class 7. I was trying to learn guitar and trying to learn music, but I couldn't succeed. Generally, Father Gerald is here, the director of Bresking. He's so talented. I used to feel jealous of him because he will always be on the stage and playing and singing. It's so good. I couldn't succeed in that. I was finding it very difficult to succeed in that. But anyway, as for the Bible said, maybe, but the gift and the talent that God has given to us, that we should be able to use it. So when I'm not going to touch you, but I'm going to get a kubor, Lingba, catching him to Evanisha, you can come high getting a sack of home, play Puko, you can suck upon your very Jim Jimmy. In the Puram Kajumble, Nagatakiba, Jiki Break and Southern Jimmy. Once again, congratulations, Venetia, Nakatakali Jiwan, Nangyaywa Shishu, who blame up could be in the sun, can you get a son, you can get some blame up Whippy, the Kakajis and Nanjum. Kitchen Sabat, Kitchen Manjini, Barak, and Handy Report, to blame take Jim who alone to me, alone to me. Congratulations and God bless you. Thank you. Barigini ki khubor la poi shaka bakut jangani ka thup khubor ngi ai ka jing khuble phi baro ba phin kwat phin klan bat ngi karpat phi bala da phi don ki khubor ba ja ha ki parish ni kishnong jong phi sngo bha ba phin pha ne pen tip changi hau tu number ba don ha ka screen jong phi khnang ba ngi dang la ban pen mi man ka tayo ye ki khubor niam ka jela khuble shibun uble un kar khui phi